Muhumbulelwa vho Livhuwani Madadzhe vho ḓivhonadza lwa tshifhinga tshipfufhi Khothe ṋamusi he mulandu wavho wa fhiriselwa phanḓa kha ḓuvha ḽa vhufuraru ḽa ṅwedzi u ḓaho wa Ṱhafamuhwe. Vhone vha khou hweswa mulandu wa u vhulaha mufunwa wavho Lindelani Ngovhela he vha fhedza vha laṱa tshitumbu tshavho ngomu dindini ḽa bunga ḽe ḽa vha ḽo ḓala nga maḓi. Mufu vha vho vula mulandu wa u tambudza fhedzi vha fhedzisela vho phumula phanḓa musi vha tshi vhulawa. Vha muṱa wa mufu vho ṱahisa sa farea zwavhuḓi havho nga u fhiriselwa phanḓa mulandu uyu. Sa family ri khou fara zwavhuḓi musi vha tshi khou ri vho i postpone to u swikela kha dzi 30 dza March. Ndi mini tshine vha khou postponela tshone, ndi mini tshine vha kha ḓi tea investigate ngauri ro lindela yes ngori ndi ri ḓe ṋamusi nga dzi 23 ri tshi dovha ri tshi ima until dzi 30 dza March ri ḓovha ro imela mini. I think this is the muvhuso u khou ri leta down na mapholisa vhane vha professional. Sa vha muṱa kana sa ramilayo wa vha muṱa ri khou pfa zwi khou ri khakhisa nga maanḓa, a zwi khou ri fara zwavhuḓi na luthihi uri ri khou vha na case kana na matter ine ya khou postponiwa kana u fhiriselwa phanḓa for further investigation hu tshi kha ḓi itiwa ṱhoḓuluso dzedzo dzine dza khou ambiwa ri sa ḓivhi uri ṱhoḓuluso dza hone dzi katela mini. Ri pfhesesa uri sa vha muṱa muvhuso wa ri koloda uri ṱalutshedza uri ndi nga mini case ya ṅwana washu i tshi khou ḓereka, ndi nga mini case ya ṅwana washu i tshi khou postponiwa. Vha madzhango na lushaka vho ita misumbedzo nḓa zwifhaṱo zwa Khothe he vha tshi khou itela madzhisitarata khumbelo ya uri vha hane nga beili. Vhone vha ri vha ḓo bvela phanḓa na u tikedza vha muṱa wa mufu wa Ngovhela u swikela fhungo iḽi ḽi tshi ladzwa. Ri khou pfa ro takalela tsha u thoma tsha uri muhwelelwa u kha ḓi vha nga ngomu ha ngo bva nga beili ngauri maḽoyara wa vha ngoḓa mara ri khou dovha hafhu ra vhiledziswa ngori mafhungo kha tshimbile ri ḓivha uri hu khou iteani ri vhofholowe dzimbiluni dzashu. Khothe hafha ya Thohoyandou wa madzhisitarata muhumbulelo yo no ḓivha sa ramiswaswo SABC Livhu o ḓivhonadza Khothe fhedzi a ri ngo bvela phanḓa na tshipiḓa tsha beili saizwi muhumbulelwa u swikela zwino a sa tou ita khumbelo ya beili. Mulandu uyu wo pfukisela phanḓa u swikela dzi 30 dza March uri ri vhe ri khou fhedzisa tsedzuluso. Vha muṱa vha ri vha khou vhiledzwa nga u dzulela u fhiriselwa phanḓa mulandu uyu sa vhunga vha tshi khou lila uri fhungo iḽi ḽi ladzwe. Vho Madadzhe vha ḓo ḓivha vha nga ngomu u swikela vha tshi ḓivhonadza hafhu Khothe.